konyole serikali yagure abana bali jensi tutayatubakire mbia mono mwagera tukaimoka kurwesi konyora saba na ibaraire tutayatubakire mbia mono serikali bono ukinabira abe moyake nabole tyo mheshimiwa Ruto gari ekera tuanza nga sakaya koreki sikuwa mnasema sakaya shuka lakini bono ntwa mwenda abasangiririe bango bande babomba etwa bode ngonye ebango gekugenda igoro mbadi lazima baike na sakayo nera koreki tutoromode lakini Ruto ndenga mondo kana ende sakayo bande bakira abangi tokotara na baro abantu baminto nchenda gedemboli igentekamo amagendero aga mtu atwara contractor chimbe sana chipara nkorostole nyakitari chito nkorostole abayabisho mwemso inogaiga n'umuntu otenenire na nche sana na nche na atebire rasi mangira nyoko hoko usoma na muta kitumanga naye ewodi tu abwate mu county secretary na atebire naende mu county secretary na omukuru ewodi igaba girango bande ay professor anyakendike yasoka uji motu na mutoko kobanga torenga kieko mo wanje boy babo kifo no muliga kifo ni wonde nango ko agasi ni maite kunya ko minyokoli ay bange osoro no wale koko bimoka gobo aka ere chenga gokumubwa so bit ndayone ikaragasi na mwene gasi 1050 ono mondo bwate kibesa kinyingi I want PS. Ono PS yoma ndino bomondo koroku William Samuel Ruto. Ndate nkuwa nege tokyo mweli. Cancer nege ntekebe. Cancer yaitira abantu. Abasacha mulema. Ndate basabe. Kenda mocheki wobo sacha bwino murenara li cancer ya correct ere. Abangina. Cheki cancer ya cervix na boigo na cancer yorobere. Lazima tulinde amagima yetu. Cancer ya birembe era matanga nale ngale tabaka wodi aberoka talibo anne nechi wodi 45 iko karibu abantu 200 bagukwa kile wiki ndete basabe familia yo Omuga, I'll stand with you. You remember, I've been with you. Narwete Bill Jones, Mogendere. Nganchire omwana oli omwisho lya Omuga.